2 minutes only. Opening remarks. Importance of regional political parties. Rule third law. Host Sarim Tiso Sanghupan. Open the Carbon today. Open the Kadowe Lapupu party ASC PHLC supporters mention no. Open the Kadowe media persons atung hanta. Lalo labangso regional political party akenang so ubang lagi Kadowe na take prong lo. Laso ko si itum cheseng lo. Si don dekthira thala leka pregalam. Atima national party putel lagi thip digalo. India context lo sason ke either BJP non dopom kalau te Congress pumata laso si dopom lo la penupote population ke ong armu ke ong pen itu man ke aja aso namungta nang ke matha pa ke tungena pangkri vipo la sombong pen jakong tutut phan kali sembe democratically le tum che song dum ji sembe armu kompik nge democratic dia long lo te la bang ke armu dakala khat la ko lo nge political factor dale tingi kom dum hek bidun pik le tum ke MP sembe non carding long di mahasabha konteks song le pu sembe itu ki inveji MLA long tabang khobet lo methang council sapudo sembe la ta tum full power long le lal hai sembe la sombong sembe ile tum bang ke resistance pinegi je akethi dungku ang songpen laso a power tum ke itumhan culturally educationally economically acha thum te itumhan la bangso onslaught itumhan ang attack abang ke itu ke pajok ning athema kimat ha bang ke majok sarkar le central long bang sembe regional party actually itu ke sub regional party konta chipumbe tanbante lasi lasu phan bang ke latun ke kiu te na pabe deji sabe kosom ne itu ma konteks sing si thanam lo prote British tum tanang ma thapitikang lo tum han pen ke lasu jo ini pen si itu dulo wang lo je nang pathi do ne kali sembe isi aja kom pinang tu si nang pat do bom pen silang bom lo no na pan ke tum han pa klungji prote men men na ke ungi lasi kaprek prek aja kong pen si tum han ke nang ke ber rupji nang pa viteji la sopio thilo pen pa viteji pen lo ke matha do kok mate lasi aja le puno no long ta regional a political party bolte atau mungkin apprehension gitu loh kayak kia mata lagi laso posi itu yang kenang sodo sampai kapirim ciri juang bang sampai itu yang resistance ke cipinang kokpo tum stand mit hang ground long dunang kokpo lagi layo si tum yang si do tip lo bolte latun tong atau manon ke beauty lo ke social media kado be betan media anting tang tik lo posi labang yang tong sum kuing masih itu main se do klub lo arjap klub lo eme thang bong ikubet do iklaivet do bolte lage thang lawi si regional political party akenang sok bangke eme thang men ke job banjia phansi akenang sok do lobe okay hai bikraman sila bang sabutat 2 minutes only for opening remarks Fransi Karbi Anglong Today Summit 2022 labangso a platform given what firstly I would like to congratulate the Karbi Anglong Today team for bringing all the stakeholder start from the political party and from artisans and various musicians from different ground that coming together in this platform. Fransi alang lipo lam magalang lo regionalism laki ining arlosi ke donang po alam. Athe in greater broader sense pen lang lo bulutangte India as a nation tame isi a regionalism fancy global area long cha contest them in the same way it tum yung si north is a region wang lo bulutangte north is a regionalism la sentiments tala ta iningar lo sidana ko coming to Karbi Anglong and the North Kachar Hills where Boroland like thom area itum lang lo bulutangte lata itum isi regionalism la so feelings ke ining arlo masi chisective nang ko athe Ladakh si itum han pu project to protect our language culture our land political rights ta Ladakh man tike itum ungil because itum yung national party akit hidung party ha dak man yung silidum assimilate dun bulutangte halabang so a feelings hala so nationalist a feelings bang kelake hala ke kaprek along sidam ji when we go to the demographical unit long le tum lang bulutangte sita ili tum phan son non tribes long si bang long tribes ulang tangte ili tum Karbi ason Khasi ason Janti ason Kuki Rengma Naga duk wetame la tribes tum an ke isi aningar lo bang ke isi feelings ason sin tum dupok nang last just a minute non hin a party mate vote ASC and PHLC at those tame
ning si bang ning ji po lamang ning je lar la pen ke hinia party pen kadok ve regional apan ke kroy atum si tame isia bang ke ning dolo ilitum mate regional political parties atum kache thak jama joini si national political parties atum bang ke ladak akeng pat ng chibilong pop lo bang so bang stame nang atum chingi pamilo lasi nili nangkar juji po lam the bang na puson hello a honglam chi thandang nang pinige la pen ninga klong lam chi binang ilo kopia pochi APHLC la pen ASDC atum chingrum thek thek det lo nang tuma chingrum ji phan ki bor ilo ni tumang thek long lo ke ram tangar ni ta chingwai pahem so same do lo nang arju du nong lo thek du nong lo kopia joini komar joini CPNR nianta regional political parties nang lapan na situation nang dero tapang so puthak ni ke cheng si ASDC tuma kleng na kleng mucho lapot nang tumban le pramo la so question ke la ke the whole of Karbenglong atung bang ke non thaglong ko la so answer bang ke people bang ke chini tung the whole of Karbenglong wants to know this why the two factions of real political parties not coming together and this is $1 million question for each one of us to understand the reality same lahailam ke tung ke Ciputa cesorsar tung telo jithan tung telo cholo ko pula pailang nulo same ni cesorsar pabang ni tung telo majok phonta claim ang nilo ni as a personally as a being Premson be ni as SDC pubang ali same Premson be pongta ni non haibang claim tung telo I want to do a mature politician sitame aso briefly sapo nang thanai bolte ki chok chilong ta ni the SDC as a SDC you front president panai le chat mit aku mani ta chat mit tunai bole chat pit nai labang athima nangli tum media house tum pendon Karbenglong summit long dak ni tu manang ke han po bang ke nangli tum ta ni tum han lam thama pajitan dang aret nang han kang tung limate same ni tum bong chide chida lo che tonek chida lo tai same nani na pe ni tum unji minute Misen India independence ke long ke Ananda Barrier Patrika tuma media house pen son si India pan freedom ke fight the British against ke umno rule du media tum ta la bang churule asi ASDC pen PHLC efforts ke pupuri ji pilo seme la thiek pen li thani tum 2019 PHLC pangtang lo MP election through lo pen ke kadu be fil lo je ASDC pen PHLC dora pet si me ASDC ta 2000 an income power of that pen ke apuki bang lok lo election batai nang kerem lo APHLC ta ke change ben through lo MP ta rem det lo so me lapan ke dorde kumarli ho kolam le me to posi to some extent certain extent bang lo la ke 2020 August 21 kali 2019 August 21 bang ke difu club se dolo ni limit hang masi labang so a meeting phanda ke draft lo pen ke APHLC phan chot ke hang ta kali inglong poke se da do thangsing timung da do even the jakas tum da do open crossing teron khai sang hutang ma la pen ke alang litum kathar sir amata bang lo so alang li pini inti sang ho do ni pini bon spokesman alang litum mukha da do la sia dak ta chitong lo inek soi sia dak sing kilo ni che prong ke se sing kilo che tham lo ke meeting a preside bang ke pini bon ala so de killing atum si meeting preside lo jab lo ni tum SDC pen ke la sup ke smooth lo dunang pura pet lo jab lo la se next bang ente committee lo la sup ke regionalism aphan ke ma thatunang even SDC manda pulo so ke huliram terang la dolang non ke do bom SDC general secretary doson di mada pulang kachi songolo mo bang an bang ke ni da procession tami jadun po same ke to ke lang ka do be bang ke pukathar sa ha ke ya methang ko ane sa kuri claim lo IS officer ko la pa claim donang SDC pen tame huliram terang la pa claim donang po kathar sa pata ninjilang nilita yarta ke do lo pot komentu tong ki duini ke vine chin de lo tame ke to ke lang chot ke lo aprang na dun po da chingnek soi lang ning charong le chingnek soi mane la son si bang bom lo amasi ai ke tonde claim rapet nang pulo 21 August chingbai det pen aku 29 August pulo ama la pula pen stong thita la stong lang nili gulson bien non da do pen ke pu nale tung spokesman inti sangho hai da do nane morning walk long ta chitong pulo do lo claim nang pu do le asom bong ta la si asom bang bom lo api bang ke kusong pen meeting chitong thita dikilo hala so for bang de hala ke bluetooth lo ala ka padam juna
Stamit 2021 pen bangke non alang ita do. Assembly election result bangke mid to Sunday ni siklangji. Itu tak. Apen ke alang li milih funang kol 19 April sik funang kol. Ajunu kor tang la bangke. Besang ho kosoma edit matura pet siginde kedam tang apor lo. Wala si itu kusono tv ke. Cok cingrum pet sigi minai lo. Wala ma nili hem bahara sidulang maksud ke isundet pen amasi ning rong pik lo. Sunun be hala ongsar pusi hang lo sipson hai hanse sangko pen itu tipet lang sabu. Langsung dia pes la hanse sabu ta nang kol lo nang lisi nang host lo. Asi ason pe cingkinang pulau putot ani kya ko hala hukum sing tiron puto non do ipi Chelsea lo alang pan central committee members itu nili sampai cingrum nang pulau cingkinang pulau next adap ke rooftop long citong lo sayun la pena lam le amasi punci sang ho spokesman ado pen ke long pe do ya do arjulong lo hai cingki citham pan ken deseno ko son bang bom lo engke la bangke la pula pen alang ita citang cingkinang pulau alang lengge 29 April ge bang lo hambi hotel long siwa result pipilang mati assembly result pipilang alang liki MLA candidate 29 April hambi hotel long sicitong lo amasi alang li security la ceban apen ke alang li sa tan pajun ni panta pena hem kesar haita na mandat lo pini ke semelo sudah kesu cilang ke dowi masih bang lo cingkilo ning cerong lo alang li penta itu si claim nang po ya nang po so si bang bong lo engke pu ko pula antong hai amen pudel lo alang li tum ka dowi tementa cingwai nang pulo longkri timung do lo mal longkri timung result ke klang lo remelo ke mid ke mid 13 mi 11 bang ke longkri timung abiri long si hola prang UPS Cambridge ala recreation prak pen dampet anak inglong long si cingkidam engke la suke second wave of kuid bang ke pick lo bang bom lo charge pick lo mi cik lo mati engke daglom security ja police unta penio lo masih dak si cingwai lo miu cingwai spirit miu alang li ta hu hamren situ kolo semi pu spokesman adolo amen tweet lo pu hamsi sa ho sipson adolo pen long adolo pen kadu bedo even rajas singki rajas tiso alang li tumung hara dolo ninjao li tumung ta atema li tumung mana pulo SDC penta choklo dunang pona tum uwi mi pene cingki beprango hapu penta muni tu pakai sar nang tum pu le so spirit thing misalnya tum da bang lo batai cingki lo da anti mung si chuchulo le tum batai thom bak do la ka cingbai cingki ta he la pen bang det pen ke puke sumila rong hang ti phantan ke method lo mate ni du lam le la so phantan tum before recreation program la non recreation program ban long kan itu hendak ta join itu misi Facebook pen itu misi pilang even KSA tu dolo itu ma KSA tu na padunang posi son bang bong lo son bong cingki bom citam bom lo ke engke July 29 ani July 26 ani bangke la so bangke Chandrakant terang he ni tum SDC party hem mai pu hem si cingwai lo do enang IPCLC penang tab dolo penang dolo nang liavi mio la so avi bon inti sa ho do mio avi mio spokesman do nang na ke alang itu dolo angke pu MLA haru hat MLA candidate tab dolo so ning cerong la angke ni tu men ke ni dolo itu porte ke bahni lo SDC front pen ke la pen ke Chandrakant terang hem lo metang dolo sona sing terang dolo ni tu pen jotson bi dolo pension joy killing dolo si dakta cingki si tham lo ya do la si men ciparai si do la dak in return gali sistem claim nang itu political party yang claim nang kado itu nang polam ke mipik lo la si pinna pe pambang ke kace song bang itu paklang nang polam lo Pini party benda. Hini party benda la so kace song approve bang ke chief secretary Assam chief secretary pen la so isi circular nang pitu je the district deputy commissioner of any district in the scheduled districts will will get into the affairs of the administration of the district council. Mane la disi tumtan la la council long kuson ma affair kuson ma ke claim ke dam dia functions ma ke la tumtan nang cerap tunji wa jakong isi chief secretary penang pijat mala so against ki do bangle jointly movement itum cepaklang paprang nang pujale amasi Chandrakant terang amasi press statement bang tokno yale cok lam ha amasi ngai nili tum long bang ke KSA do KNC do koan pene hemprek nang hang dong lo tuang bong puna cok lo to posi jingbai jingsai lo amasi kuna long the press release ki doi ke amasi SDC office ng cok lo lam le uthara da ani yang samsi do pu ne lo 27 July adap ji do lo press release ta bang lo amar kadu we ke kroilo Chelsea phan pujuno gortang kroilo amar kathar sar bang jai kathar sar bang nili bang ke la KSA pen KNC potu bang ke pon ni KNC ta bang ardo sutu masong penak pot nang ni la pen ke ako la KSA tu mata ani pathen ni pela bota ni ke adung situ dun lo ala bang si sai jong si padu pun kok lo pote nili bang ke suhi kuri di so press statement ke yala
masih cok lo masih na daftar press tu mungkin kita langsung kita tham tu tu lo pen pen sih lah hai leh ke cengi bang ke masih kosong song bang kamu pulau ceton ti do kalau tak PHL si long ni kathar sar pan ni hinu pe same ang non to inti hai do alang li ke la so phiata GCP ka do we ke seng long tan ana lo meeting da man tan tun PHL si tu penal members do ropet dulang lem bom dam bom dulang ta kathar sar bang ko soni hilu cetong dak ti tu so sar lam li lege fact alam lo lege la son masih kosong penya pitang ke abicet masih atam semua abicet lo lalu la peng ke mupen pu alang li la nili 29 April nang citong det pena pita SDC youth front pen nang li tumata dongkam along I bilo mata nal tulo mati di jointly claim rapet nang kubang he nang li mata initiate lo hada kalang tum si initiate lo SDC youth front ma dolo la son he la si uwi kimi tum kubang ke aning khang he ke kalivek dah aning khang he ke lo claim ulo stame konane something sol lu koklo sini something lu kok bangke PHLC khandong ni blame rat pemali sampai kathar sar holo so bangke lage ni simi deng lo ni supi nu vet lang no si ani si siningkan si chok lang ni phana paman mi tet na ni kai ding kilo na thang da kathar sar la so 27 July 2021 ke kathar sar escape ke lan la ke non record do la pakhek long na ka break to so ning ji lalu ni lipu baken api bang ko so ni chindel na bang sabutat peni pujima jasemet ovi kimi atum bang atum ke dam tang na ching room ji phan bor ipik lo kulo na si SCC ben bang na atum hanai putu bang ke thar sa la join ni si pinyo ni ching room det pusi la so bang karbol la si so ne ya la bang atum pen pusi la so bang SDC atung lang itum niltum kathar sir niltum party president pan alang li pan chok chi pu koi hu bang chok che dachi because niltum party am hang pat thek lo 2019 la so teng bensi whatever constitution ateng pen ke claim nang ya sai an itum claim pon bor ilo movement ame la so truth niltum wan lo parallelly la niltum wan bom lo electoral process pandan itum ladak men si claim lo as a party la pen constitution awareness kadu ko den tum claim pon bom lo la bangal tum claim pon bom lo alang li kipudo je something ko pini do go chini de ko bangke nili kipudam teng de ESDC as a party alang li tum bangke lake compromise that la so stage bang bang ju kiti na atum pui bang samin tum PSLC pen tum ke dam tangan tam tum compromise that tum ho cha thek long la we stick on to our main aim and objective tum dam bom la example assembly election tang that pen assembly do bom hu tam assembly election phan tam nil tum ching wailo la so bang ke candidate masili tum kar bengo angkang pen bang clear pot si what hat lang so ang kang pen tame litum chingwai lo regional forces claim rap kan nang bulo tangte electoral force long ke tum claim rap kan milo because we are both a political party regional party la pula hai amasi hala dak tame ke dam tang hon la assembly ho tame hala dak tame litum nong nampak tu dun du DSG da picture ko banda so compromising a states bang jui lo tangte APSLC cannot work together la bang litum nang non nang li pua bang ke jasemet la son thak si assembly election dam ju philo non MSC pail dum thek mon long MSC tame Wesker Bianglong ang kang pi bang ke dum 9 constituency dolo 9 constituency ben tame ke cheng ko nil tum chingki je than lo je achak a constituency lo mang ke le tum che kroi un bulo tangte ASDC pen APSLC bang ke ka che kroi thedum sita Ladakh bangke national party aphan itum jokpon choklo blo dangte itum ladakh national party pen compromise that si rap tanang theklongji lapen ilitum party ta daksi ideology se wadon chor bosum theklong that is very true in West Karbi Anglong alang itum congress tum pen alliance doji pulo finally election pu dok dok bangke alliance tum melang tum duni develop break up delo thang daw del lason pulo dangte nitum APSLC tum ke claim pon ke japon pa meji atuma party non ildum sar jai kathar alangli stick thiblo halaso a movement ke break ye phando ASDC atum pinian ne son manang claim we want to work together with the ASDC regional as a regional party tum claim rap paring tum lo sita compromising stage bang jiblo ni bosom tum claim example in Bithung I never expect that ASDC candidate will withdraw from Bithung constituency. One of the most important constituency, Tuliram Rong Hang ke hai dama dang masi candidate lo,
So that constituency ke lage tu claim dum pamening upon lo. Their candidate Sekari Kathar he has to withdraw from that constituency. Finally, I have to stood alone to fight against Tuli Ramro. That too, I didn't get any vote from the ASD, I can guarantee. Because my vote, which I accord in the assembly election, I have just added more than 200-300 votes only. Matha. Koson lo de dum da claim rap kaji postis ke wangi gala. Lasinili matha. Lahinlo lasinili tu matha bom diti non elitum Karbiang long bangke regional a party pulutangte free mane isi fresh can a party pule tu matha damelo that APSLC long si ran athing no ke banlo. ESDC they do their best, they did in the past. Alang le tu 15 years tame council tame dolo kasor sar thai be ajha long le mesen lo se tu pun lo sita ajak hormu open alang lo something fishy is there. That fishy is compromising states lang lang jiti lah. Compromise. Nili di fact and figures set panang anse sang ode nang lita youth leaders day. ASDC pen APSLC kaching vai komentuma kosori kumama pogani ni thang. Asi nang litum ASDC pen APSLC MLA election thura pet nang pu kodak lo ching vai la pen kumama lo so ching vai nang yang thang tha. Sekari kathar alang bang compromise alama bang ba bang chithana pala tanar juno chithana dei. La pen ke pine kosone pen ke ASDC bang ke chipuli APSLC pen nang pu. Aku ne ke nang sor sar ra keli kathar sar phanta lakini mek tek blok alam kosi lakini kipu 27 July 2021 ke la pen ke ni ke kali ni kelang lang ni je tung telo mokecheng mena puelo la si nangi ASDC pen APSLC doropet nang MLA election doropet nang pujuning komamasi nali tung keching vai dun ma ko daksi ching vai ma hala so lama bangke nali non pathandak no dalam ta chapju daksi me che sor sarang ni Laso astes nili nang thanai blote lage nili thanji bithung a constituency lo haladak ASDC ke ja tum dolo lapen haladak ASDC seniors leaders tum dolo amen pudet don nang li lapen a date putha nangli si ching nangli si hadak ki bithung ke nali si embassy candidate nili tum nangli si hadak punai ko mala men ke sikari ki tharba na ka prek ko mane dolang Sekari Kathar dolo Ram Rong Hang dolo rapen besang ho ino dolang ho ASDC marlo alang litum top leader dolo lapen inut ilitum ki afran KNC lo lapen ala ompu disopia mata dolo lonte alang litum anta litum meeting hini ram hini meeting litum doet lo doet pen si labangso meeting dodet pen dodet aphi bangke Agos alom si litum meeting dolo assembly election of Sunday Agos alom si dolo September alom pen bangke dak pen bangke alang litum mga dam thuru lo Chuni assembly election ke Agos clip. Talaga Agos along pensin tum ching vai bomlo. That process. Agos claim commentilo. rap kadang ko. Agos commentilo. Agos a date bang na exactly. Ali Agos 2021 ma 2022 lo. 2020 lo. 2020. 2020 ke Agos 21 ke nili me tham ke. Kadang di futla pong ching vai pun le kathar sa rang dum lo. Kadu bida dulu tan le. La so bang ke MLA election pan ching vai nang puge. Ni ke SDC front president along a president puchi pura kumhali SDC long structure nali thwani si thaling tung he core committee long SDC long do la penke standing committee do SDC long kado be central committee 108 members do central committee lo ke la penke haladak 23 standing committee do jotson be chandrakant tram open adenel teron hemsing tiso kado be la penke SDC youth front penke nili pen nili tung korte bani si do aprang rajit tok bi do sampai rajib tok di bang asap Lai hala bang kali thalang deh lasu alam ke nali tum kecing vai kadu kawe henten polama bangke 2020 pemake assembly election mancing vai nang ko bangke la bangke of TP tu pen hadak ram rong hang tum pen kecing vai bangke nili tum chini ni sampai nang li claim lo hala IB long bangke SDC front panggung nam lo ya claim nam lo hadak kana tum media long cipilu bang ni chini sampai hala so knowledge bang ni liawe Lapen ka aku nang lita la tumen chingwai lo poten nang linang thanai
ยูตุพันยูตุมซี responsibility ดูหมดเลยอันเซซังหูฮัลโหลบางสิ่งนี้ปุ๊นางลีรำรองหางมันชิงไว้ล้อโอ้พุทธิสุปีตุพันชิงไว้ล้อจบล้อตาสตาเมนางลียูอีตุมเกอีตุมซีชิงกี่หมดเลยนั่นสินางลีตาอีตุมอังบงเดชทานนี่เทคนิคสตาเมก็เบียสังหูนางลีตานางลีพันนาทานโดเดโมนางลีตา intervene โน่นนี่นางลีตุมตา parent body ลงตาอยากที่มา SDC leader ตุมตาละตุมตา veteran side ล้อนางจูบไปเด็บตาให้นางจูบไปเด็บตาให้อันตานางลีตุมตานางลีมาตาชินีนั่งปุ๊สินิลีบังเกนางลีพัน expect ล้อสมัยนอนเกลาส่งเกนางลีตาท่านเท่Polam leh, kacik polam boleh deh. Kedam jila, por ke non ke bang jila por claim through pamina ini kusan punya hal kacik baina. Tapi kedam jila ngapor dili cini tu kan, dua sekali son dili. Cini undi ini kira sabang ke. Putar dili SDC fansi ar jukonik po. Nang litum jasemet non kedam tang mau dah cerita lo. Kedam tang arni, lapen labang so mau cerita aja ni si pini arni. Council of 30 departments dulu. Penangan jakong, manglo penangan implement meda dolan. Implement jiapan kira lagi mua Prangsi than pon po nang itu MOU cetok lo la pen jakong dawan ulo la pen department saman lo la so that pen aphe sita me non kidam tang election statistically lang nam lo flotang te piniar ni la an jakong wan de la phita me piniar ni ta ko pie po si SDC tum election ho bang vote ke long bang EPHL si jom ong nak lo la so bang pilo ko Sorry. Tuh lo ke Ajar rumah tu maturity dulu. Kita yang bukti mah boleh alive kita rumah tu betul lagi sar ko lagi. Sampai lah solong bangke alegasi bangani tumsi anu naik keluar. Putulo lah si SDC youth front modal presiden dulu ke. I have 35 years. Tapi ke karbiang long ini tum katu itu jenis ni si stereotypical ko sandu ko kati. Isi lang mesen lo betul lah punat dunbu po. Isi kombinasi sing kadu be lah sona rong dulu po hala ka dunbu kita laga hok lo. Kalau sot SDC ta Ili tungke nili da ko ano non 43 lo polte 86 ke big lang same spontaneously muri tum men bang uriti la so bang edu holo sota SDC uta kadu we long pedang along ke central committee district committee dum ke dam nang dang libati metang se meeting ci sengre lo dak meeting mo na hanglok lo la ke SDC pele che campaign dam nang re ke lo ke ni tum SDC leader sun non thano kadu we lo amasi la ke hok lo 89 government bang lo 2000 ani kan ke differences to ko lo SDC yang bongta CPML chokchi pusipula hai National Party yang don gokma halata moji tham thunang ji thane te lasin nona bangke vote ki kom bang hoklo la SDC da mipik ka to we se perfect lo arna madun sidun trilo poi kali teji mate kasilek tum tamani dun bani do pologe arta dulute mo EPHLC da government bang lo pola la tumong ta som do pologe permanent ke bilo ke hala budude patar chera bang hala pini aprang CPM tu nige bang Calcutta nige 36 years ke tum rulo nonga bidat party masi MLA ta bang ko bang sedo nonta Lasi lah ke dulu seme SDC non kosono pacam tunang po bunga hala banga question dulu he la banga ni tumta reform man mathalo SDC village to village level la koni tumta committee che sem thulo to pena ko sub branch la ko branch sem dulu constituency level kadu che sem thulo la so mong pen muri tumke isi arta do non EPHLC no da hoklong isi preparation si tumka do vitame youtube pi da ko ni churu hoklo he la WhatsApp lo kadu be ninje tabre Facebook lo ninje tabre pe kala ke majok lo ninje po paninje nang ni kala thang lam puan ambil lati la ka mer mi thang party pe che campaign po bang tum ninje ta theke la ke SDC da un claim ko lo ke sita me non SDC hota khulos hota 86 ke ni them ni ke metric pass chula akleng si bang ta la si ho so ke youthful lo kadu be dam lo yap lo ga phi kan pisu en lo penandu tum dulo ke NC tum ta kadu be dulo ke family problems lo kanglen du po kasret ta du chak po iko chupu du no ni kadu be tum leader tum ta la son si ke nang trick kadu be son du bom si bang bom si human minds ke chilar chet pa si SDC bana kon ma so bom consistently kang tang nai ya be dak lo la ka hok lo ke so me no SDC tang thunai ba bangal ke 16000 bela pena ke 5000 ta thai mini ma chini so me ni tum ko son se tang thunai ma ko son se claim thunai ma hala si important mo der ke Laka parti ke vir bom du bom ko ngopen na to tapet ni gelon Telanganaempre kelon ta hu 1973 ning kanta hala M chini tungke Telugu desam samiti ku se tung senglo aku 1982 to son bang thulo sengbom si jukko lo bidat lo la si sarim SDC hok lo abi pilo 16000 belo sebe non kuso no pa tu thunai bagala tu si claim lo lalu tapi dia tak penggal ke puthai dah belo sobat BJP lo tundulo Congress lo tundulo opportunity tundulo tano premson beson arjap lu people lo bang hala bang arjuna hai hanse sang ho people arjap lu bang arjuna hai hala ngo mati na tina son arjap lu ke chok lo tungke to tamte nili kuthot APHLC phansi la bang sarkar ju bang ke arjun tum lo non jasemet nami tuma bang ke
main objective pusi punang kok punang itu bangke la electoral role ka selam jelam tanang itu dolo la pen ke la so motive spensi penangan rong long lut lo la so teng lo botang tanang itu han ke non tribals ko tum ke vote pak tanang PG ko phan mang ning jiten nan tamang ilu ma pusni le mo thara mi la si la so bang nang itu jasemet national parties tum heta ni pulo dak nang ki lut long po hot sebang ke la dak ka cha thak dupik lasi nang tum tribal vote spend shot si ko tribal vote spend shot ko son si nang tum dak ki che phai un pola bang so thak nang tum ko son si ma thal athira dak ka chikak du thak dui nang ri to as you know Yeah. thak du chi Mopen pulo national party itu nang ke jogdun long lo. Labang so a national party tu nang pa jogdun long le dia che phan ko pillar claim nang ko. We have to strengthen our regionalism. Kalima. Lalo ke di. La pe national party yung sinang pang tanglop lo tang tela dake non tribal influx ke control un il. De. Then how to control the influx? We have given already 6 schedule provision dulu. La 6 schedule provision itu implement ni pan bor ilok lo tang te itu lamang ke block unko to block the influx from outside. Lata itu lamang so 6 schedule constitution si claim unji kaprek panel tu mune. Lalu kadi la pen apart from the electoral process non amat ilitum pulo 6 schedule do bom lang. That means more than 51% is now tribal voters. De athema if it is below 50%, then it cannot be a 6 schedule area. De laloke. Lasi lason nakhaksi we are expecting all the tribes people is going to vote APHLC in future. Luckily we are very confident. Lason nakhaksi yes this year party dissolved that nanji paweder jing kulitum pupe the party should be there padona ihud apor hut ASDC ta kor revive to po APSLC atum aphan mangeno na kimelo si punang koklo we are the fresh front runner we can say we are the top opposition party now we can say la so long si regional party atum itum phan power la nang wan dun aja ko nang pidun bulo dangte ASDC tu makeman itum claim dipe datima articles 244 itum hanga datima hang po gadi 6 schedule yang si strengthen lo bulo dangte kilong le debjita itum mathaun no long we po gadi jong si ili tu mi yong si labangso a 6 schedule yang si aja ko dilute bomb bulo dangte ASDC le power bangkala so hem pek chang chun lang mo Unelo kadi. Now the right time is to strengthen APSLC and then ilitum labang so jakong dum siya nang pulang. Nona bangke jasemet bangke pupo hin sitame is the sipan supporting APHLC pan supporting pusiku. Lasing nona bangke kumar phalo ida karbiang long itum mate karbiatum mate long so to man ningi thepol. Mate ahok pet a regional political party komat lo apan si ningi chithen nang pola bang so bang SDC dum pila pui lage SDC apan lang support lap doi puge kaita ningi beru APHLC pana nang support lap doi puta ningi beru de hala BJP tumda Congress tumda nang support dum labo ni tum SDC pan le hokta lo ho APHLC tumda Congress SDC APHLC SDC CPML penceng lok tang support lo pada pugar do ta bang na support pe asi la ke itum ke politics si claim pena pot mathematically ta itum minimum isi calculate nahi hai da so pata jithang lo pote lam champlang chi lier na na ke hai ta me ni si minimum itum ke tok thaglong khala borsing phar ke tok election results pudo to 1937 provincial election pen result pen chenglok non an SDC atum ani si ta ni ge de si ka chithana lam de nali tum APHLC a polisi ke chok che pin puni dia punde SDC a polisi ta nitum hello chok lap lo ba nitum chok che pin pelo seme kachet than kachet pare pena pa anchura pet pana ni chingki na thala be polisi phana jone ke
89 and kan January 6 SDC government bang lo la suit ke hai 24 constituencies ya 22 constituencies hai lo la pen ke hai nai ke su cheng jochon bisi hai phulo pen Bharat Kumar Timung da sut ke SDC long situla no BJP lu dun chui lo halal painang pulibo halal molis thanang hai so dhrom teron Mohammed pen phulo jontrong pi ke mohet mong pu bang ke nitum phuluni pe jitu nitum bikrai na la hai tuma akan dia tum ke hai 90% penonton sih ke hai la pen abad bangke bisaram pator kan chu soson ke nali tumen te bokhet lo even recounting ben soson sih ke hai mane vote percentage kom pik bang pak pharoni pak pharo thom lan pen sih ke hai choti dia tu yale mane kupilo SDC pro tak tanda regional party pro bang so tu ke vote pipilo number 1 bangke la pen ke karbi yang bonglong tame la su ke kongres ni tangu kaskom puda dulu mati kaskom kongres ke latung ke kupu kongres pilap lo langsungnya si cuman der lo mati lasi khusus SDC tang re khususnya mana itu 90% 80% ben kelong lap le kelong dah kali pola na mute party bang lo elections bang na hai lo langsung dalam si pulih si non ta ni ning jidat po nang nar ju deta SDC pen EPSC CLC kaci don ti pu bang Facebook lo ta penaan muni tu ni je frankly lam ning jidat mu min na bangke polisi sif SDC itu mana sukurali pada election patur hambe boleh bomode di hala mane muslim town committee hut posta papang tan lo mani mana tu mangala support na pa bonun ham ti to choklon election patur mane nitum da SDC mana na people na tu para tu sa para 7 ke inglong asu pen STH pen ka break bangke council election bangke bona pa yok kunong le dat naing pu na tu min than pet pidet ke hala su pang than pet pi lam ta kala ta bari lam lo kalau sudah CPML tu kok, doktor jontrong pita itu teknolong le di Krailan dan non angat hanalang model lah bangke. Doktor jontrong pita powerful, pu MP, pu CM, pu SDC party presiden. Amala ta si bangke diktatorial he, atai bangke. Lapen ke jong si la supporta 184 council session meno pon la supporta. Amasi khusus bangta paragraph 2/7 apot bangke itu claim thirna. Ilong su sedu track hills mes itu ke bud long solang pu jolong cok nang pu ke mathalo sabe hue and cry do kogi boy joy dia do kok yo torong pi mantang ke CPL pasi bok latu manaki pu pulo ho Delhi Police Bureau members mesti kroy kri kadowi haide la jontorong pi alam itu Charlie dam nang ko sabo alang dribgor ke do pensi CPL mesti det muniki along si adak si 2 months ko ane lapan training pi pami apen jenglok si ko ane well prepared pensi bang 83 lom lama lam pensi 89 86 anam hang pathek SDC la bangke CPML pen klang hamte uni regional party SDC pathe nai hala su CPML la bangke national party po vi ko pasi SDC ta full fledged ani hangling claim nai uni der ho sota la le he asi ho sota experience eklong lo si no bangke kechiton te ke thang dawe ni tumai pu bangta ahok te ma itum ke kadok we na ya di masa kuki kado we tumra sidul trap hilsan mangi tumke 100% ke chelong le jetji atheme SDC experience da sondo la pot si itumke kechi parlam le ha football ke patu ka leader pot SDC da claim created lo la pula pen kala si female dana coordinated lo la si nona banke itum dora peji pula dora pet na apen ke election chi pai det na election chi pai det le mo bang nang puling na papunang pacibong tupet nang SDC claim created lo pote PHLC pen non claim tu tiak ang labang chok ba SDC pen PHLC dura pet pen council ong je pas na labang etum la so pang bang phanamin than tup na pu bang mathal ta editum council ong bang tet nang la pola mang le athima tum football e patu beli polam le football patu long bang ke la ke phoi vet pen first goal pi thir ning itum first half long pass goal pinang mo pi oh goal chutu nang lo bang 10 goal pa pina mo next second half itum 20 goal pina na ko gali lo mo da first pi thir na po sabi itum policy bang politics e claim pina ka po non ta bang kan puri side da ko yan district na changdum ka do be do lo a holo te ma SDC claim de do is on tipen sabi no na bang ke itum bang putai lo regional party po amen pen puama mo council long bang det pele itum la bang ke claim join na executive committee yang bong tum cingwai ra tak che pas na pu bang si itum ka sai song ka cupi ai sap lo ba ka cingwai ra bin alam ga lalu na so policy bang so ke PHLC bang tum ta ni ting ni je dak nai pu ya do ko ke chilo mo te hot pen ke si ni je dak e pu ni je dak nang paklang dak nang ulam ne aro na teng ko tum ta ime thang ron si chelong nai pot si PHLC to person no son pen ko mati la ta hivino dak
Our zona tem para chong mo lintang tum claim lo usong sing chikita bre lang la. Ni tinga but kom he ko si nak tum nang tang re lo mo liyo kita na nak mo te. pulang itu mana kisah na alam bang ke lalo nil tum ke ningje dak nang bosa prang pu bom lo sita non bang ke ningje dak de ji sita ASDC tum ta vote ke long keng sang vote pa kon ma ke long chi sab ta chi long le den lalo mati kalang lo ke di kalang lasi alam bang la hen lo non elitum ASDC pen APSLC ka chingrum chot lu dang te elitum voter patterns on lo bang ke la ke hidung alam la the main voters now we need to break is from BJP. Like a lang logadi, itum hini a force jong si BJP a vote jong si itum break on loglo dang lagi sung thang lama belu. Sita, ilitum hini regional party a vote share ke plus chot ke ilitum nokta lile da lang. Lahen logadi, lasila so bang sin ilitum kamat ha ke lahen lo je APSLC pen ilitum ko anma tribal sa tum vote. Inglong so to mubun an ke wan RJ pan mang silin tum labang sa kaboti. So I hope ASDC will also do their best to break down the voters of the BJP. SD Hills tum ko an ma vote kitu labang so vote ke break dun le il tum ke claim dun lagi tum chun break kulan. nona por ta dulo pot audience pen jong si lam the en lang ko tang te lan se alam bang ding tu pik jin nak ajat non rada tumakar ia bang ke APHLC pen ASDC dora perasonte pula bang so akimang sin nona bang ke dulu lasila so apu thak bang rada tumakemang nili bang ke neutral force donang ko je pot rada tumakemang pula tang te la hini bang ke regional parties isi bang pen dak karbiang long regional bang ke regional party si rule nang ji ba ke mang bang ke dulu lasi nang tum preparation dun la bang so ching room je apa no lamat first bang nang tu claim bena por sisi bang ye prang Hisab de nili tum sa claim hi hai 1960s pen lo mate So nang tu mak claim lo je prang to. Sang thi akling mati. Nei a kidi bang cho. No. La sola ma bang ke la ke kadu ita kari nai lam mati. Masi ASDC meta se somo la dun ko hala jochon be ni tuma pongchun bang pinya por vidat kumar hasuta ning je lo RDC 7 na ni ta ni tum ke standing committee pudu open da than hai joint standing committee chale kuno case eta ni tumong chira dun biar kola ma hai ASDC case pu bang putan del mati alang lo pen KNC tum ta lo masi APHLC pencho kali regional political party tumen ana bang ke dura pechi phang ke non do pen lo la pen ke jong si non mata ha non ko ano 9 o'clock non ma jong si Chondrokanto terang hem daman APHLC pen chenglok regional political party lakle APHLC pen dek chok dura pet nang kota lagi ni surya sompatan no piun joson bege boithalang su su kok ponon maku nidat pe tan penak ang bong chitong der nang to nali tu menta men kathar sar kadu itu menga por vidat thai pe men nang chitong di phange bolte mama chitong dia phange a process ken na unification of process by tum dura pet dia process modalities ke pe chingwai ke first ko chingwai thuna batai ke thong mali ke batai ni li ke de batai thong batai ke chingwai da nang bang pharu si chingwai da na iting lak phobe Germany population ke 8 crores la tum ne West Germany pen East Germany do un pulte lak population people do ni de jike simple la meaning la mandile ke la si la bangke jogle kroi kri pusame lake nili pencheng lok non hadak SC from no marja prongdu ni tinge ready lo penge nitung le ready pu jogale lo joson beda kroi lo chondu kan tenang ta kroi lo entire SDC along do to mata non ta open lo non ta ready lo je penap pen male chingwai phit nang podal ke kroi thang lam bila polisi bang ke chingwai thunang polisi change mang do po minimum ke meyok thame lake Nasi nitu mamala sonsi claim nang posame claim nang chingbai ji nai mati India pen China border nai bang 16 times ingoni chingbai tang le chingbai na halu so bang ready yes come on SDC pen chingwai nang si pro la si kijut si nang tu mahin pen bang ko non ko san ma APSLC pen lage welcome step lo ya chingwai pan bangke welcome step lo la penile tum ke bom lo je ile tum 6 schedule teng pen le kam claim na 6 schedule teng pen yong jel tum kam claim lo blo dang pe lake ASDC ta APSLC lo ta ASDC lo ultimate lalu mati tangte por hai kep liat lo bo ni le ma tha teng ko tangte la si por du lo pot il tum la bang so
arara tum kar iya bang nang tum ke pa pleng ponje phansi nang tum tai klem dam kedam lo la si labang so along nang rada tum sita me kar i bang dolo nang tum political parties mate regional political parties APHLC la paniel si tum ching room nang ji kusel bang so ke nang dolo la si nang tum labang so ching wai padu sonte ratum samya ning sam ji kusi penangan tum ning jelo la si non-apor, now tum bahidi, mate hinia political party song atum stami, ladak apor nang chipi dun tegapot, lapen luat lam sidami, ladak orang itu panang wachini tegapot, hinia party pan stami suri kardom pajirik lo, lasi pini labang so, a session sidami lapan si kang tonik lo, kardom.